Balkan je u stvari jedna vrsta merila moći velikih sila. I onda je ispala pametna Nemačka koja se ujedinila, a Srbi su glupi što hoće da se ujedine. Njima su u stvari potrebni samo VKV radnici, sa ovih prostora. Tako je. Oni nisu da mi budemo ruska gubernija, ali jesu da budemo zapadna gubernija. Onolike vojne baze NATO-a u Nemačkoj, koja se bori protiv nasilja i pozdravlja našu borbu protiv nasilja, u Ramštajnu su nuklearne bojeve glave. Zeleni ćute. Da li vlast razume to narodno nezadovoljstvo? Nekome izgleda je jako stalo do građanskog rata. Da li se u ratu u Ukrajini odlučuje sudbina ruskog istorijskog naroda kao što se možda odlučuje i sudbina i Srba kao istorijskog naroda? Mogli bismo reći da da.